Salsani bagai kuthmong Panda Khwlaijaknai finai Swrangchalo 12 Takarjala Ytfni Bwkhaktwi Jompojela Bukhurwi community hall nogo o Pandani bagai Ytfni joto adongrokno kobokha Ytf Central Committee ni Vice President Obiram Deborma, Secretary Raju Jomatia, Block President Bijes Deborma, President Bipin Deborma akosong. Hari kaham, tei media person longno flya hambai oro phai manjak phaimani bagai sini khana kaisa Ytf by Khwlaijaknai Panda ngnai sini thai hingke sini Bukhurwi community hall aboni bagai koimung rohna musung sing sini Ytf nenggai joto sini warriors rongna khana Panda phai musang de phainani bagai tei koimung rohjao sini joto 12 Takarjala political district ni ngai dara TWF ni president tei block committee ni president tei district Brahmotha ni president sing borongno o Panda phainani bagai sing borongno kobumung rohjao tei sini ro phaimanjak phainai sini TTADC hapangni CEM sini honorable Sir Purnachandra Jomatia bo phaimanjak phainai tei central committee ni Ytf ni president sini honorable MDC Sir Runel bo phaimanjak phainai aboni bagai joto khagnang sini warriors rongno khana sini o Panda o phainani bagai ang kobumung rohjao tei or tini phaimanjak phaikya an logibo sini Ytf ni Central Committee ni Vice President sini borom ganang Obiram Deborma tei phaimanjak phaikya Central Committee ni no Secretary borom ganang Raju Jomatia tei sinaro phaimanjak phaikya Block Committee ni Ytf ni President sini borom ganang Bijes Deborma tei phaimanjak phaikya ani colleague sini borom ganang Bipin Deborma Working President bono paiflaya hambai.